Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 55 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Гледате, малку го сменихме амбиентот, во кој кажуваме најавите. Ова е балконот на станот каде што живеам. Гледате какви сардели имаме. Гледате, со тек на време, кога човек доаѓа во одредена фаза на кариерата, почнува да го интересираат одредени работи на кои не им посветувал внимание додека бркал таа кариера. Меѓутоа кога ќе стигне до одредено ниво, ајде да не се фалиме кога ќе стигнете на врвот, тогаш мали ситни работи ве прават многу среќен. Погледнете ги овие сардели. Тие се полни со цвеќиња. Вакви убави сардели може да видите во Банско, може да видите во Словенија, можете да видите на езерото Комо и може да видите тука во аеродром кај што ги снеме овие најави. Вечер имаме едно одлично интервју Оливера Чирковиќ. Не дека тоа е некој ексклузивно интервју, дека тоа е нејзино прво интервју, веројатно дала 200 или 300 интервјуа. Меѓутоа одлично е интервјуто, да ми верувате. Одлична е книгата. Втор дел на интервјуто трае некаде околу 1 сат и 45 минути. Знаете зашто е одлично? Прво, бидејќи е интензивно, има повеќе од 150 прашања. Како второ, бидејќи соговорниците ги носам во одредена фаза кога се најискрени во емисијата во Центар, кога кажат одредени работи. Има стравични психолошки поенти, знаете, како се мери времето кога се наоѓате во затвор, кога заборавате дали е 10 часот, 11, дали е ден, дали е ног, туку ги мерите времињата дали е лето или е зима. Или она незина обсервација дека кога ќе излезете од затвор, кога ќе успеете да избегате од затвор, прво што правите не да размислите како да се скрасите, да си го смирите животот, да продолжите нормално да работите, туку адреналинот, чувството на супериорност ви дава одредена подложка вие да сметате дека сте супер човек, над човек. Затоа се добри овие интервјуа, затоа уживам во овие интервјуа, затоа мислам дека ова е едно од двете, три најдобри интервјуа кои сум ги снимил во оваа телевизиска сезона. Погледнете го, нема да зажалите. На почеток ви благодарам на сите. Вие кои сте редовни гледачи на емисијата во Центар, вие кои плаќате суперчат, вие кои сте мембар или користите опцијата мембаршип. Полека ние ќе се префрламе или дел на активностите ќе префрламе на TikTok. YouTube се наоѓа во некои сериозни премрежја, прекомбинирање, прегрупирање и така натаму и така натаму. Затоа ние отидовме со таа опција membership за да можеме да го премостиме целиот тој период. Полека велам дел од активностите ќе префрламе на TikTok. Тамо мислам дека е иднината. Ќе правиме одредена симбиоза, посериозните работи ќе ги даваме на YouTube, помалку сериозните или за помладата публика ќе ги даваме на TikTok. Што ќе рече, мораме да држиме чекор со времето, бидејќи ако не држите чекор со времето, тогаш времето ќе ве згази. Интервју со Оливера Чирковиќ, некаде околу 55 минути, останете со нас, нема да зажалите. Иначе вие 2008 према 2009 година излегувате од затвор, викате сега ќе направам растор систем, пари, авиони, камиони. Објавила сам рат и тако, како сам објавила, тако и било. Rekla sam, ok, Grci moji dragi, tu sam, bila sam malo ljudi, bila sam fina. Sad ću ovdje da vam regrutujem 100 ljudi. I tako je bilo. Regrutovala sam još 100 kriminalaca koji su došli, što su bili sa mnom, što su oni napravili svoje grupe pa doveli. Pakao sam im napravila Znači, život. počnete da krajite. I sebi i njima. Počnete vo Grcija da krajite. Rasturila sam. Od 2009. do 2012, 3,5 godine nisam stala. Sve što je bilo ispred mene, sve je srušeno. Ja mislim da su se Grci i grčka policija odmorili zvanično 2012. oktobra meseca. Rešili su se jedne najveće štetočinike da to sam bila ja. To je второто апсење, така? Tako je. Кога бегате од затвор? Da. Када бежите од затвор? Bežim 2012. 12. juli. Значи вас ве апсат, Tako je. одите 4 месеци во затвор Tako je. и бегате од затвор. Begam od zatvor vrlo brzo. 4 meseca, prva 2 sam mirna, gledam situaciju i posle 2 meseca stiže mi naravno ponovo u grčkom pravosuđu neka zavrzlama i dolazi mi da sam osuđena u odsustvu za neku bundaru koja nestaje gde sam prošla na 8 godina. Na Krit. Ponovo Krit. Znači sudbinski. Sudbinski je vezano i snimaće se serija na Kritu, o tome ćemo pričati. Znači sve, to je tako sve povezano. Sve, ništa u životu nije slučajno. Znači, ja posle 2 meseca dešava se ta zavrzlama, govori mi advokat i ja sam kapiram da nemam izlaska lako u Grčkoj, ne poštujem pravosuđe, ne poštujem policiju, ne poštujem ništa, nemam tu, ja sad više tu idealizam taj, završit ću kaznu pa će nešto kao da se desi. Ma kakvi, to je samo gubljenje vremena. Zatvor te regrutuju još veće kriminalca, samo gubiš vreme i ništa pametno u njemu nećeš naučiti. Odlučujete дека сакате да избегате. Sakam da izbegam odmah
I ja sam posle 2 mjeseca to rekla sinu, sjećam se da je moj sin bio šokiran, da sam ga rekla, Niđo, stara majka će da beži iz zatvora. Ne, mama, ti bila prva reakcija, ne, molim te. I onda sam mu polako objasnila, vidi, ja sam mnogo realna. Ja dobro vidim ovu situaciju, ja ću pobeći iz zatvora. I onda sam malo smirio, do tada, do njegovih tih godina. Sve što sam rekla uvijek se desilo. I to dete je stvarno počelo da veruje da ja sve što kažem i nemoguće će se desiti. Ok, mama, ako ti kažeš onda je to tako. Znam da je se učutao. Sjećam se da sam ljudima koji su sa mnom u delu bili, taj jedan koji je uhapšen Spicerom sa mnom, on je već drugi put ležao, bio i ranjen, tada već neka zavrzlama isto teška. I njemu govorim, koji već tada ima možda odleženih 10 godina zatvorsku kaznu, govorim ja ću pobeći i on govori ne, molim te, misli na dete, molim te. Jer kad govoriš ljudima koji su u zatvoru da ćeš pobeći ili koji su ti bliski, svesni su da može neko da puca u tebe, da možeš da pogineš. Znači, bekstvo iz zatvora. Koji zatvor ste? Koji zatvor? Korydalo u Atini, to je najveći muški zatvor. Najgolemi zatvor. I najgolemi zatvor ima 2000, možda i 2500 muških zatvorenika i ženskih mnogo manje, ali mi smo preko puta u tom kompleksu smo, faktički. Koliko ima? Tukaj luge, što barana, što čuvat, koliko policajci? Ogroman je zatvor, znači prvo, sama pomisao da ima unutra 2000 muških zatvorenika, da bi ih neko observirao, znači da je unutra 100 stražara, okolo također, to su bedemi, to su zidovi 5 metara, tu su stražarske kućice. Alcatraz. Tu su zatvorske kućice i sa njihove strane, na 4 ćoška, odakle se puca. Na glavnom ulazu njihovog zatvora ima patrolni auto gdje su s automatskim oružjem patrola koja sedi non stop, 24 sata u autu da bi se jurila s nekim. Ispred ženskog zatvora koji je jedno 50 metara niže, to je moj, preko puta njih, malo je blaže, nemamo tu patrolu sad tu, jel? Ali preko puta, ponovo 20-30 metara po dijagonali, imamo stražare koji čuvaju muški zatvor i oni tu sede u toj kućici, izlaze, dolaze, gledaju u nas. To je trenutku kad ja bežim, baš ih vidim, njih možda 10 sede i klate nogama. Onako trenutku kad ja izlazim. Dobro, Olivera. Da. Posle 2 mjeseca u zatvor, vi odlučujete kako begate. Tako je. Begate posle 4 mjeseca, znači 2 mjeseca imate na podgotovka. Tako je. Podgotovka 2 mjeseca. Što treba da se napravi za nekoj maš ili žena da izbega od zatvora? To nego zborev me minatate. Mi se bi sakal čisto da... Prvo, svi sanjaju bekstvo. Logično je da zatvorenik ima podsvesnu želju da beži iz zatvora. Svaki, muški i ženski. I onaj mali prestupnik i veliki. Svaki sanja bekstvo. Od sna do jave je put dugačak. Da bi ti stvarno doneo odluku da pobegneš, ti mora da imaš snagu duha, da si odlučan, da si imao kriminalnu karijeru koju sam ja imala. Jaku kriminalnu karijeru. To znači da ti znaš da se pomažeš u slučaju ako pobegneš da ćeš ići, da ćeš imati 5 falšnih pasoša, da ćeš imati organizovan put i po tim kuda ćeš izaći iz zemlje. To podrazumijeva da imaš grupu ljudi koji ćeš pozvati, koji će doći da ti pomognu i da ostave život za tebe, jedno bratstvo. Znači, to ne može da se plaćati. Znači, vi već imate 3,5 godine seriozna kriminalna karijera. I imam jednu grupu koja više nije kriminalna grupa, nego jedno bratstvo. Ja sam formirala najmanje 5 ljudi koji su meni bratstvo, ne kriminalna grupa. To je vaša grupa? To je moja grupa. Koje krajite? Od tih 5 ljudi koji su kao braća i ja njima, za koje ja verujem u tom trenutku da bi dala život za njih i oni za mene. Tako sam se osjećala. Ti učestvovali u vaše to bekstvo? Da. Od njih 5, 3 su prisutna, 2 su i 1 je pomoćnik, ok, ali 2 koja su bila u tih 5 koje sam smatrala bratstvom. Oni dolaze, ja investiram naravno njihov dolazak, put, iznajmljujem stanove, imam jataka, bugarku koju znam iz prethodnog zatvora, jednu baku od 65 godina koja izgleda kao gospođe koju ne možda posumnjaš nikada, ali blistavog uma koja za novac sve ti rešava. Ona je iznajmila stan jako blizu zatvora, u jednom baš naseljenom delu grada, tog dela grada, jer se Korydalo zove i deo grada gde je zatvor. To sve što meni odgovara, jedan mi kolega pozajmljuje stan, njegovu pagratiju, da imam na 2 mjesta, 2 stana koja su bezbedna, ja sve to imam, iznajmljuju motore što nam je potrebno, automobile, sve je organizovano, ja to preko telefona, imam čoveka koji već radi godinama sa mnom i koji razmišlja isto kao ja, završio je na mom fakultetu, to sve, jel tako, on je moj diplomac. Kako sam ja pripremala bekstva za poslove, tako sad on priprema bekstvo moje, ja mu dajem koordinate otprilike, a on, pošto je na mojoj katedri završio školu, on to izvršava kako treba. Sad ću na srpski da postavljam pitanje, da možete bolje da me razumete. Znači vi donosite odluku da bežite iz zatvora. Tako je. Ili imate direktnu komunikaciju? Da.
sa ljudima ili to sve radite preko telefona? Preko telefona. I su bezbedni telefoni? Kako to Kako telefona? da ne, bezbedni su. To samo normalni ljudi misle da u zatvoru je kao neko postoje za deo prisluškivanje kad zatvorenici imaju mobilne telefone kojim ubacuju stražari. Zna se zašto se ubacuju, ili za razonodu i to se plaća par hiljada evra stražarima, ili će taj zatvorenik nastaviti se bavi nekim dilovanjem droge, da uđe u zatvor. Takvi, to se dešava kad organizuju iznutra neke kriminalne poslove da budu praćeni i da imaju problem. Sa telefonske govornice, one koje mi imamo zatvorske, to je najmanja opasnost. To niko ne prati jer sa te govornice poslovi ne mogu da se obavljaju. To su kartice i imaš... On je stari telefonske govornice, stavite kartičke. Telefonske govornice starinske, odatle se posao ne obavlja i one su free. Naročito su bezbedne u ženskom zatvoru, jer žene, prvo, mobilni telefoni nikad ne ulaze, ženama se ništa ne veruje, cinkare jedna drugu, stražari ne veruju zatvorenicama i neće da unesu telefon za bilo koje pare, jer im je iskustvo govori da će žena ženu ocinkariti istog sekunda i onda izgubi posao taj stražar. Znači, mobilnih nemamo, poslova dilovanja ne postoje u ženskom zatvoru i tu je, znači, smanjena mogućnost, znači, naročito ti telefoni u ženskom zatvoru, oni nisu opasnosni. Sve bezbedni. Totalno bezbedni. I još kad uđeš u ženski zatvor i vidiš kako su to u stvari, uopšte zatvorenici su bivši ljudi, nemaju oni moć više. Ti si izgubio, to su sve zaboravljeni ljudi. To je jedan osiromašeni cirkus. I vi, znači, preko ta govornica ili govornici, imam telefonske kartice. Imate kartički i počnete da organizirate. I ja počinjem da organizujem, da. Prvo da ih pitam da li prihvataju, ko šta bi trebao da uradi, jedan bi trebao da udari stražara koji će izaći na vrata, to je bilo neophodno jer je tu bio muški stražar i muški zatvor, nije smelo da se čuje glas. A u slučaju da nije bio udaren stražar na vratima, zavrisnula bi, nešto bi napravila paniku, to je bio opasan problem. Znači, ja sam morala imam čovjeka koji će pozvoniti na vrata. Kada je na vrata? O zatvoru? Tako je. O ženski zatvor? Tako je. Znači, niko dojde da zadzvoni? Tako je. Ja sam tražila da bi to nekako, ili to nije dozvoljeno, to je zabranjeno, ali ja sam imala specijalan status. Ja sam taj status izgradila slikanjem. Zaista slikam bolje nego normalni ljudi, to prevazilazi, ličim na profesionalnog slikara. Kad se moje slike vide, deluje kao da sam profesionalni slikar. Vo zatvor Tako, u realnom sam slikarstvu, dozvoljeno mi je da slikam u prostoriji koja je upravno izgradi u direktorovoj kancelariji i da oslikam jedan zid. Ja sam ih opustila jedno mjesec dana, donosila sam boje, sam stavila pored glavnog ulaza vrata, da se oni opuste. Prvo su se jako plašili kad ja idem po te boje jer se približavam vratima glavnim, koja su tu, odmah je ulica, iza tih glavnih vrata ide elektronska vrata koja se otvaraju levo desno i tu je ulica, ti si gotovo, pobegao si. Si nadvor veke? Nadvor si, znači... To je upravna ta zgrada. Tako je, gotovo. Znači, do te upravne zgrade prvo trebalo se izboriti da dođeš jer zatvorenici... Koliko je oddalečen upravna ta zgrada? 100 metara najmanje. 100 metara od... Neko od paviljonita, da rečemo. Tako je, 100 metara, jedan dug hodnik da bi došao do zatvorenica. Znači, ja sam već 100 metara udaljen od zatvorenica. Ja sam se umešala u upravnu zgradu i u njoj nikada ne dolaze buntovni zatvorenici kao što sam ja. Tu dolaze cinkaroši i neke starije zatvorenici. Pod kontrola. Koje su opasnije od stražara. One su nama veća opasnost, takve zatvorenice, preće da nas ocinkari, da nam naprave čudo, nego stražar. Samite stražari, da. Tako da, takav čovjek kao što sam ja, mentalnog sklopa, ne. Ali ja se izborila položaj slikanjem. Oni su se opustili, slika je stvarno počela da liči na jako nešto lepo, pejzaž sam neki slikala. Pejzaž, tako je. Pejzaž je bio, znači te neka rečica, te palma, te nešto romantika. Pa su se oni opustili, ti stražari, pa sam ja te boje nosila i onda su navikli da ja tu se stalno kako cirkulišem. Izlegujete taka tuka. Onda toliko sam delovala zaneseno jer ja zaista slikanje volim. Ja sam od jutra do mraka slikala, ja sam se borila ko lav da završim sliku, da ne pobegnem slučajno, da ne ostane pola zida. To bi mi bio udarac za moju tu slikarsku čast. Onda sam se navalila da slikam to jutro, dan, mrak, počitav dan. To je vrućina, to je zatvor je kao pećnica, to je juli u Atini, to je beton, gorim i slikam po ceo dan. Znači oni mene percipiraju kao nekog ludog umetnika. Pa počinju da mi šalju oni Coca-Cole hladne, da mi ugođaj neki prave, jer to biva i oni su se totalno ušli u tu dimenziju da sam ja slikar. Ja to koristim. Onda ta moja komandirka zatvora... Znači se naviknuvat na vas. Navikli su se komandirka zatvora kad vidi kako ja slikam i vidi neke slike moje, pokazujem koje ja u kući imam, mi je poslao slike,
Kaže, pa ti slikaš i ulja na platnu. Rekao, da, reprodukcije. Jedna od stražarki koja radi na recepciji smišlja da postane milioner valjda sa mnom i kaže, da li ja mogu Botticellijeve u Veneru da naslikam kao rađanje Venere. Ja kažem sve što, rekao, ja to rekao malim prstom, to je jako teško zahtevna slika, mogla bi, ali mislim treba mi vremena. Njoj obećava može. Rađanje Venere, Botticelli, nema problem. Ovoj drugoj, ovo će kod Salvador Dalija, kao slika moja u stanu. Rekao, i to može. Donose mi platna, zaista, i ja im govorim, to je sve ciljano, da mi trebaju uljane boje specijalne koje ja imam u mom stanu kao u Atini, doneće mi ta neka prijateljica moja ili prijatelj. I oni to zaista odobravaju. I sad, taj prijatelj u stvari treba da donese boje na vrata na vrata. Treba da zazvoni na vrata, samo će mu to biti dozvoljeno, da ne bi bilo neke neprilike ako neće da otvore vrata, jer na vratima imaju male prozorčiće. Mogli bi da otvore, ja sam rekla obavezno ogromnu paletu za mešanje boja da ponesu, da ne može da prođe kroz to, da mora da otvore vrata. Znači mora svaki detalj. Svaki detalj do sitnica sam ja znala. Znači ja sam znala i gde je tu je bio jedan prekidač za otvaranje vrata elektronskih, jer ako izađem na ta prva vrata, okej, ali ima jedna elektronska kapija koja ako skoče brzo iza mene, stražar neki vidi i pritisne, zatvorit će nas u tom kavezu. Znači, moraš sve da kontroliš. To je jedan film, ali zaista film, to je jedan thriller psihološki koji ja nekad i veselo to ispričam pa deluje, ali zaista si morao na svaki najsitniji detalj. Koji keve glumi u toj film? To ne znamo. Evo, ne znate u šta? Još nije to, nismo došli do te faze, zaista, dobiranje glumce. Sada ne, zaista ne. I znači toga pravite, vi nosat boji, znači... Dolazi taj čovjek, ali mi smo već organizovani, ja ih pozivam na telefon i kažem, trebala je da bude nedelja. Nedelja je najbolji dan u zatvoru, miran je, nema poseta, nema advokata, nema lekara, jako dobar dan. Miran i to meni odgovara, plašim se radnog dana. Ta komandirka zatvora jezivo na svoju glavu, na svoju ruku, nekako čudna, luckasta i donosi odluku odjednom četvrtak. Neće biti nedelja, nego četvrtak, zovi tog prijatelja sad ili nikad. Ja zovem ih, oni na moru, pljackaju po moru i uživaju, znači igraju se njih trojica, čujem ih more i čujem one grke, ela, bezbrižni, jer oni ne očekuju. Imamo iznajmljen samo jedan motor brzi, koji meni treba da sednem, jer jedan od njih je opasan vozač motora, ja trebam sednem na taj motor, nemamo drugi motor, imaju samo par sati da dođu. Znači, vi treba najmalce 2 motori? Najmalce 2. A vi imate samo jedan? Samo jedan brzi. I ja kažem hitno iznajmljuju koji god motor. Bude prvi hitno iznajmljuju da bi stigli. To je sad 2 sata kad ja javljam. Oni moraju biti oko 5-6 spremni. Ispred zatvora ima jedan kafić na ćošku. Da čekaju kad kažem sad kreni. Da ja osjetim situaciju unutra, da malo se spusti. Ja ponovo zovem, milion puta sam taj dan okrenula telefon, a izmislila sam normalno u zatvoru. Oni su mi čak dozvolili da koristim i njihov taj telefon, isto s karticom, ali u tom upravnom delu. Kao sin mi neki problem ima, kao nešto da li se razboleo ili igrao neke utakmice, nešto sam opasno slagala, ne sjećam se, jer ja retko lažem i sad se ni ne sjećam te laži. Šta sam ih slagala, da je bilo normalno, taj dan telefoniram ceo dan. Okej, ja sam tu telefonirala, 100 puta da bi to se s njima sporazumela. Ja zovem, kažem, jeste našli? Kaže, joj, kaže, samo neki skuter, raspali skuter, neki mali, nikakav, i skuterom dolazi, nema, gotovo. Znači, imamo čovjeka koji vozi brzi, taj brzalicu, sportski, iznajmljen, na taj ja trebam da sednem. I imamo drugi, zato što ih je 4. 4 ih je da bi vozili 2 motora. Jedan mora da dođe na vrata, da donese boji, da udari. Znači, jedan će voziti njega, jedan će mene. Zato nam trebaju 2 motora i 2 čovjeka. Taj jedan od njih koji vozi taj drugi motor je viši od mene, ogroman čovjek i seo je na taj skuter. Tako i on čeka tog drugog svog prijatelja, a ja trebam na taj brzi, ako bude panike i jurnjeve, da idem brzim motorom, mene će da jure, neće njih. Znači, u obavezi su mene, ja sam begunac. Moj prijatelj dolazi, sve imali smo dogovor, ako ja klimnem glavom, da on mora da je udari, a tu stražarku, i to tako da ona ne sme da vrisne, ali ne smije ni mnogo da udari, da je povredi, jer može nešto da bude ako je povredi opasnost za mene, ako nisam pobegla, onda bi to bila strašna kazna, to je povreda stražara, to je opasna stvar. Znači, on je tako sve procenjeno kako treba. Prošla je pesnica za 2 sekunde i ona je pomislila da je bomba, rekla je bomba. I pala je i mislila je da je bomba, flash je doživjela od udarca i pomislila da je bomba. Rekla je bomba na grčkom, a je druga stražarka iza koja gluplja od nje, ona misli bomba, one ništa ne razumeju. I ona pada dole. Pada dole, ova druga beži, urliče, misli da je bomba. Još ova jedna prilazi i zatvara vrata, što meni odgovara. Posle i ja izlazim
polako, i taj moj prijatelj pridržavamo, ne smemo da pokazujemo nikakve znake panike. To je već to kriminalno iskustvo koje mi imamo, da smo hladnokrvni u teškim situacijama. Da imate kontrolu. Apsolutna kontrola. Jer ti stražari isti koji su bili bezbrižni kad su nas gledali, njih 15, u oči su nas gledali, kad su vidjeli tu bezbrižnost i lagodnost, odmah se skrene pogled. A da je video neku znemirenost i paniku, odmah bi oni ustali šta je. Jer i ti stražari osjećaju neku nepriliku. Mi smo bili tako hladni, u svoj toj hladnoći ja sam samo promašila motor. Mjesto na taj brzi, sela sam na taj skuter, kod čovjeka koji je viši od mene, i to je bio pakao. Ne može da krene motor nas dvoje, znači po 2 metra i koliko kila, znači ne može, jedva te jade, kao ranjeni puževi smo to. I mi nekako zaostajemo i oni stražari klate nogama, gledaju, ništa ne razumeju, a ovi idu brzo, naravno dvojica odlaze, ali sreća ulica nizbrdo i mi odlazimo nekako u jednom filmu. Znači kolegata dođe, je udira, Tagija, stražarkata. I gotovo. Ja već imam stan. Znači vi izlegujete, znači otvorena je vrata svega. Znači, da, ona otvara vrata, kaže jasas na grčkom. Da, i vi izlegujete. I trebala sam da mahnem glavom. Ako sam ja mislila da je situacija za bekstvo, trebala sam da mu samo klimnem glavom. I klimnula sam glavom. Ona glavna ta vrata ne je zatvorena ili... Ne, jesu zatvorene, ali ona ih otvara jer je on pozvonio na vrata. Ja trčim pored nje kao da budem. Nema panika, ne se zatvara elektronski druga ta vrata koja može... Elektronska su otvorena jer su ovi već u panici, govore neka bomba, trče, jure po zatvoru, neverovatno. Mjesto da gledaju mene, one očima svojim vide da ja odlazim i one se boje neke bombe. Jer je ova im glavna rekla bomba. I vi bjegate, znači, na 2 motori. Tako je. Do kada stigate, do kada odete, znači u roku od 2 minuta ja sam već u tom stanu. Ostanuto. Tako je. Koliko stana imate iznajmljeno? 2. Ja ulazim sa tim koji je bio sa mnom, taj koji je udario, on ulazi sa mnom u taj stan, ova druga dvojica se preslače i odlaze, klanjaju motore, prelaze u auto, odlaze na drugi stan. Što im pre ten motori tegi? Palite gi? Ne, tu se mirni smo 2 sata. Ne, šta radite motorima, jel palite to? Ne palimo uopšte, ne zanima nas to. Oni su čisti i da DNK njihov nađu, oni nikad nisu hapšeni u Grčkoj. Svi trojica. Znači ne se vo evidenciji. Nema ih u evidenciji, a moj DNK je poznat. Znači bez razlike, da. Bujru, izvolite moj DNK, ako god želi neka ga uzme. Znači jasno sam pobegla kod dan. I vi znači za 2 minuti vo stan od koje Bugarkata. Tako je, Bugarka je glavna karika bila. Znači ta je logistika svega sušnost. Tako je, logistika i sjećam se da u tom stanu prazan je stan i samo su mi kupili oni, jednom su ušli u taj stan, ti moji ljudi, rekla sam da ne prilaze, da ne privlače pažnju. Da napumpali su jedan dušek i samo jedan dušek u tom praznom stanu i ironija sudbine da prvi ulaz pored te zgrade gdje je iznajmljeno Kirija Stela, gospođa Stela, stražarka, neka buca, debela, dobra, živi u tom drugom ulazu. To su posle ispratili oni kad su strahotno. Stražarka od zatvora kaj što ste? Da. Tamo žive prvi ulaz do mene. Do vas. Ali ja sam tu kratko se zadržala, znači to nije bilo problem nikakav, ja sam tu zaista kratko, znam da sam okrenula par telefona, sina, šokirala, bivšeg muža, jer i bivši muž bio logistika, ali u Beogradu. To je taj Pink Panther s koji sam ostala brat, iako je bivši, nema veze. Znam da njega zovem i da mu kažem, ej, pobegla sam. I sad on ne veruje jer zna da je nedelja i govori mi, pa hoćeš li bežati u nedelju? Ja kažem, bre, pobegla sam. I sad ne može da procesuira, on je ležao, ima mnogo robije i zna šta je zatvor i beksu i zatvora nije to. Zna kako to ne može tako. I onda ponovo, pa Olja, hoćeš li pobeći? A rekao, brate, šta ti je? Evo me, pobegla sam u stanu, zovem te sa telefona ovog novog kartice koje bacam. I samo čujem, urliče moj muž, pade negde. Silna sreća, znači u mojoj ludoj familiji. Dobro, koristite ove telefoni što vi se za jednokratnu upotrebu? Da, one najjeftinije koji se bacaju. Nokia, koristite ih prvo? Nokia lopovski ih zovem, bez onoga touch screen, to ne postoji, to su oni mali. Par poziva, bacaš odmah, i telefon i kartica, bačeno, odmah novi, imala sam 30 takvih. Del političari kaj nas koriste takvi telefoni sega, zašto bi teško se prisluškovati. Kogod taj telefon ima, nešto s poštenjem nije u redu. Nešto krije, nešto saka. Nešto krije, neki greh iza toga postoji. Nešto miriše na greh. Koliko stanujete u Grciji? 9 dana. 9. dan sam već u Makedoniji. Kako sam se obradovala Makedoniji. 9 dana u toj stan ili 9 dana? Ne, u drugi stan. Iz tog stana gdje sam odlazim posle 2 sata, prelazim u Pagrati. Pagrati je udaljeni deo, to je deo grada, gdje sam ja nekad igrala košarku i tako bi se zvao klub. Go znajete. Poznajem. I tu mi baš jedan kolega,
koji mi daje, već ima iznajmljen stan zbog svojih tih nekih akcije i kombinacija, ali leto on odmara i kaže, evo izvoli stan na korišćenje. I to mi je siguran stan, jer svi ti koji u kriminalu imaju neke, to su štekovi stanovi. Tako, vi štekovi, da. Uvijek ih čuvaju, ne daju ih nikome, to čuvaš svoju sigurnost. I znam da je taj Kako jadite, vi kupujete zajedanje, kako? Ne, iznajmljuju se ti stanovi i onda si galantan, platiš godinu napred ili pošalješ neku ženu, devojku da iznajmi. A kako jedete? Jel jedete tamo, šta radite? Da, već su ovi moji su slobodni, oni su napunili su sve, frižider. I meni frižider i telefona 10 i svega živoga, svega je tu bilo. I sjećam se da dolazim, znači oni dolaze ponovo po mene i po tog mog prijatelja i odlazimo u taj sad stan u Pagratiju i sad to je Slavije, gotovo, posle 2 sata, ti si u Pagratiju, to je udaljeno mnogo. To je baš udaljeno, to je u Makedoniji kao, ne znam, od Skoplja pa do nekog mesta, ne znam kojega, tako je velika Atina. Znači, ogroman prostor, ja sam 30 km sad već od zatvora, to je, nema opasnosti. Ne možat ni krug dana, ni obraš, ni ništa. Ma bezbrižni smo, jako smo bezbrižni i oni su mladi momci i nemaju nikakav osjećaj šta su radili, jer su hrabri, kad si hrabar ti ni ne misliš da je to neko preterano delo. I oni meni kažu, Olja, bi mogli mi da idemo u park, da se igramo, kao onaj park gdje se vrte. I oni odlaze u park, dragi Bože. Kako talibancite ko vlegu u Afganistan, vo Luna park su oni kamiončinjena. Otišli su u Luna park, bukvalno posle sat ili 2 sata bekstva, kad je sve gorilo i kad su bili, sjećam se, one ektakti, di si vanredni dnevnik i ja gledam vanredni dnevnik i grčki i gledam i srpski, jer imam i Total TV, imam onaj satelitsku i ja pratim sve. Grčki gori, prekidaju se vesti, pobegla zatvorenica, pakao, vanredna vest, breaking news, ja na srpskoj televiziji zatvorenica, srpskog porekla, ludilo. Ja tek tad kapiram da se nešto desilo, jer to iz moje te neke borbe za opstanak, dok je drži adrenalin. Pa da, to je to, ništa specijalno, ništa nisam to doživala. Ništa ne čusuvate? Ma da, ja sam to još jedan kao posao, neki kriminalni, okej, to smo završili posao, završeno, čao, oni otišli se igraju u Luna parku do povraćanja, vrte se i ja sad sucem ostala i gledam to i kažem, wow, ovo ipak malo izgleda sam uradila nešto da nije normalno. Počnem da shvatam da nešto nije normalno. Koliko stanujete u toj stan? U tom stanu sam 8 dana. 9. dan sam ja već stigla do Soluna. U Solunu... Kako idete Sokola? Automobil do Soluna? Da, vozim se ja. Već su mi oni ostavili iznajmljen rent-a-car. Ja imam i auto. Sve, spremna sam, to nema. Oni odlaze. Znači vi sami vozite? Sami. Oni sljedeći dan, posle tog Luna parka i sveg provoda, i pili smo i hladno pivo. To mi je bila specijalna željna. Heineken da popijem hladan. Nikad ga ne pijem, ja tad nekako specijalno to mi je bilo. Pa je ljeto, juli mjesec. Bio jedan hladni Heineken. I sljedeći dan oni žure, gde žure, idu na more, kažu Budvu, da ne zakasne. I oni jurnjava sad za Budvom, za devojkama, baš njih briga. Oni sad jure svojim poslom, ali mi ostavljaju, ja normalno imam i novac, imam sve, imam te telefone, imam kartice, imam sve sam opremljena. Sami ostanujete? Sama ostajem i čekam nekih, malo ipak mi treba da skupim, jer hrabrosti nije mi baš prijatno, jel? Treba mi malo tu da dođem sebi. Treba da izlazite, znači policija da pomine. Ne, da izlazim samo i doživljavam naravno nervni slom. Izlazim samo da kupujem dopune, te telefonske. Za telefon. Da. I sjećam se da nekako uđem u auto noću, uđem ja na brzaka tu u Pagratiju i nemam neki strah. I dok se vozim autom ni malo, ja poznajem te Grke, kakvi su, nema ništa od toga da me neko prepozna. Ali taj trenutak kad izlazim na tu trafiku da kupim, tu mi je neprijatno. I kružim, gde ću, odem čak negde posle Glifade, neka trafika, sjećam se, sva je u Ciradi okolo, zatvorena. Rekao, ovdje ću, lakše mi. Uletim u tu Ciradu i naručim mnogo tih dopuna da mi krene da kuca. I tad to kreće da kuca, ne možeš sad da odustaneš ili možeš, ali si jako upadljiv. I u tom trenutku policajac iza mene. Rekao, je li moguće? Tolike godine u kriminalu. Nikada za to cijeli život u Grčkoj nisam bila na trafici da sam vidjela iza sebe policajca naoružanog i stoji iza mene. A vi neste maskirani? Ne smijem biti maskirana u sred dana, idem na trafiku. Ja sam se cijela oduzela, strah i sad ne znam kako da se ponašam. Ako kažem, a on čeka iza mene, prekini tu dopunu, a to traje, bit ću sumnjiva. Ja u policijskim stanicama na moje slike postoje poternica, gotovo, ja sam pobegla. Znači to je neki 4. 5. dan, on sigurno u svojoj policijskoj stanici je vidio moju sliku. Samo ja skroz drugačije izgledam. Tu sam sad kad normalna našminkana, tamo sam u stanici, imam ono kad me hvataju, hapse, izgledam zaista drugačije izgledam. I ja odlazim, sjećam se, frižider neki i nabila sam glavu u taj frižider i neke sladolede i kao prebiram. I sad samo čekam
Rekao, sad će da mi priđe i gotovo sam. I on tu nešto kupi i ode, sva sam se oduzela, znam da su mi se drhtale su mi ruke ovako, više straha je to bilo nego sad ta kriminalna karijera i dela strašna. To je dan. Taj dan. Istigate u sudu. Zašto čekate, na primjer, 9 dana? Čekate da se smiri situacija, jer treba mi da putujem sad od Atine do Soluna, ne treba mi prvih 2-3 dana, znam da će biti na onim prelazima, kad prelaziš Diodija, da će tu biti sumnjivo, ja to smirim se, znam da posle 7 dana kao da se ništa nije desilo, tako Grčka funkcioniše. Nove informacije, novi događaj, novo zaboravljeno sve. Čime nisu našli prvih 3 dana, nema ništa. Toliko, završena priča. Ja sam 8. dan krenula i sve ide normalno, dolazim do Soluna i čeka me prijatelj koji je došao iz Srbije sa još jednim, 2 njih dolaze, vraćaju taj auto rentakar jer su ga uzeli u Solunu, sve je to isplanirano. Ostavljaju me, oni idu normalno na granicu jer su okej, čisti su, a mene ostavljaju, sad ne znam koliko već kilometara pre granice. Pred granicu su Makedonije. Tako je, i tu je brat Makedonac, čeka me i za ruku me prihvata, znači ljubi ruku carice, pobegla, znači to je čitava romantika u onim brdima tamo, znači tad još nije bilo tih azilanata, to je taj neki... Znači, period 2012. pred... Tako je, znači... Pred arapska proleća, tu kad neka granica... Pred to arapsko proleće, znači tu na tim brdima samo su se susretali kriminalci. Kad se sretneš s nekim u tom brdu i vodite neko Makedonac, ti znaš da ti neki kolega, ne plašiš da se uopšte i on negde ide svojim putem, negde u beli svet, samo da uđe u Grčku pa da odleti negde. Koliko plakete da rečime cijela ta operacija, koliko košta? Postojala je cena, ali nemojte da lažem, zato što sam ja toliko bila umrežena. Oni su meni bili mnogo bliski jataci i prijatelji. Znači, ja sam imala poseban cenovnik, jer sam ja i dovodila, pa pričala sam da sam dovela 100 ljudi na pakao u Grčkoj. Sve je to preko mene prešlo, svi su ušli preko mene, svi su ili nešto. Znači, ja sam tu razvila jedan biznis i ja sam imala posebne i cenovnike i posebne popuste. Znači imate falsifikovanje... Čak mislim da u tom trenutku kad sam pobegla iz zatvora da mi ništa nije naplaćeno. Pa to me čeka brat Makedonac i uvodi me u Makedoniju i sećam se... Znači gratis. Gratis je to, pa to mi brat, znači raduje se, navija i sve snage. Sećam se da dolazim, taj prvi trenutak da osjećam zaista slobodu je tad. Ulazim u Makedoniju, u Đevđeliju i negde u Đevđeliji neka kafana. Ne sjećam se koja. I mi tu dolazimo, 3 dvojica moji koji su normalno prešli, taj moj brat Makedonac, ja osjećam ćevape kako mirišu i rekao sloboda. Evo ga moji Makedonci ovde, ne može ništa da mi fali. A ja i tu imam poternicu, ali opet nekako se osjećam... Imate u Makedonija poternica, da, tako? To je veka crvena Interpolo. Da, ne traže me Makedonci normalno, neće me po kafićima i kafanama tražiti, ali ako odem na prelaz granični i ako vide ime, prezime to, hop, izvolite gospođu u zatvor. Znači, tako da ne idem kod baš te gospode na granične prelaze, a ovi drugi Makedonci... Su kakvi dokumenti sa toga? Nemam dokumenta. Nemate dokumenta? Nemate ni falsifikovani? Ne treba mi uopšte, ne pada mi na pamet da idem na dokumente, imam srpsku ličnu kartu za svaki slučaj, jer bi mogla s ličnom kartom i u Makedoniji da prođe. Inače, 9 dana posle bekstota od najgolemi od grčki zatvor... Ja sam u Đevđeliji, jedem ćevape i ponovo pivo. Retko ga pijem, gotovo nikad. Pivo, nešto mi je to bilo simbol slobode, kao popiti pivo i te ćevape i razmišljam se, dragi Bože. Skopsko je tad verovatno bilo. I razmišljam se, dragi Bože, ovdje u Makedoniji, zadnji sećanja su mi sportska torba, igramo neko kadetsko, pionirsko prvenstvo Jugoslavije, stare, sećam se tog svega, ja sa torbom. I sad ja sa Interpolovom poternicom umjesto sportske torbe. Čudo, šta je život? Mislim, čudo je. I koliko Olivera ostanujete u Makedoniji? Kratko. U Makedoniji sam tu, to mi je lepo i odlazim sad na drugi deo. Odem na jedno mesto. Ja sam čak i zaboravila, mada ga ne bi rekla i sad da se setim, ali znam da je jedno mesto blizu granice, hotel mi je iznajmio Makedonac ponovo moj. To je sad druga granica, makedonsko-srpska. Makedonsko-srpska granica. Tako. On nije ubacivao ljude na makedonsko-srpskoj granici, jer to nije bilo potrebno, više je potrebna ova makedonsko-grčka. I on je čovjek koji ima takvu orijentaciju u prostoru čuda jedno. I sad on odlazi sa tim rancem svojim da ispita teren, da nađe taj put za mene. Kako? Da pominite? Ide po danu. I ode tamo i zove mi i kaže, rešeno. Ja kažem, majke ti, rešeno. Rekao, dragi Bože, šta si ti, čudo. Jer mu je to malo sad udaljeno, onaj deo mu je poznat tamo gdje svaki kamen tamo. Glavno je on mene doveo zaista do malo je duži put, ne može se porediti sa onom granicom grčko-srpskom, jel?
grčko-makedonskom. Ova srpsko-makedonska je nepristupačna, ima i rečica stvarno neka, ima ovako neko brdo na kraju što se penješ pa kao jedan. Neprijatnost to bi, imam i neku neprijatnost, sjećam se tih trenutaka kad izlazim, baš pozdravljamo se ja i on, ode brat Makedonac na svoju stranu, kaže moram brzo vata mrak, da ga ne uvati mrak, izgubit će se i on, dragi Bože, ali on nema opasnost sad u Makedoniji, ali opet mrak neće znači da se snađe. I ja sam na ovakvoj uzbrdici i sad ulazim na put, taj asfaltni, i vidim granicu koju sam ja trebala preći, nisam. Tako je, ostala iza mene. Gubim domet jer sam u takvoj preriji i ne mogu da dozovem drugog brata Makedonca, taksistu koji vozi moje stvari. Treba da ga pozovem da naiđe normalno, prođe granicu i nosi mi moje stvari, ja sedam kod njega i kao gospođa se vozim. Gubim domet i ne mogu da ga dobijem. I šta sada? Ne mogu više u mraku da stojim i sad krećem. Ja ne znam šta ću od sebe tim putem kojim se samo vozi granična policija ili ljudi u autu da pešačim. Jao, kako je to neprijatnost. I idem kao glumim ludilo, kao u nekom filmu. Idem peške, nemam stvari, šta ja radim, dragi Bože, s nekim tim telefonom lopovskim. I tu mi preseca se, rekao, samo ako mi naiđe granična policija, kako ću ja objasniti? Okej, ali već sam u Srbiji, ali opet se plašim, tu je granica, me ne vrate, ne znam ni sama šta. Ali brat Makedonac, drugi taksista, je toliko pametan, pametniji od mene. Vidi on da se tu nešto dešava i on na svoju ruku kreće sam. I ja idem i čujem auto iza sebe, rekao gotovo sam, pala sam. I samo ovako svir, ja se okrenem, on, taksi Makedonija, došlo mi da razvijem makedonsku zastavu i da ljubim. I ja kod njega rekao, brate, pametan li si, pa kaže, kako ne, sve sam ja to kao on procenio, vamo tamo. Ali najluđe je što taksista nije znao da sam ja pobjegla iz zatvora. Znao je da je neko mutljavina, da nisam neka fina dama, sigurno, da je neki kriminal. No ali ne zna da ga ne uplašimo. Morali smo da mu plaćen je, kao da se sve nešto mutimo. Zna on da mi mutimo, ali ne zna. Ne zna koliko mutimo. Ne zna koliko mutimo, da je znao da imam crvenu poternicu. Ne znam baš da li... Za 10-11 dana. Ne znam baš da li to uradio. Znači vi za 10-11 dana ste ubili. Tako da ja tu dolazim, odmah sam organizovan dalje, drugi na benzinskoj pumpi me čeka već moj čovjek. Znači normalno već smo u Srbiji, vozim jedno 20 km na jednu benzinsku pumpu gdje smo se dogovorili. Tu je moj čovjek, taj koji je vozio taj motor, taj od 2 metra. I tu smo seli i to je apsolutna sloboda. Tu smo se ludirali jako. Srbija nema dogovor za ekstradicija. Gotovo, nema ništa. I onda mogu da radim šta hoću. Onda mi je taj drugar, mi stvarno kao ekipa uopšte ne pijemo. Onda ne ispadne sad pominjem to pivo, ali neko koje nam je pivo sloboda. I on sad kao, i on baš nikad ne pije. On je dovoljno lud da mu alkohol ni slučajno ne treba. I on kao uzima nam opet ta 2 Heinekena. I ja popijem i nekako, on lucka skroz. Kad je popio taj Heineken, kad je počeo da se preča na one policije bez veze, neke koji nas zaustavljaju, ja rekao, jao, dragi Bože, još će me uhapsiti, gdje se smiri. Tu smo postali malo divlji, dovezo me do stana mog, sjećam se jednog od stanova koji sam imala i tu me čeka bivši muž. I otvorio sva prizemlje, to mi je ostao stan od tate jedan, i prizemlje otvorena, svi prozori, pustio do daske Beti Đorđević, počnimo ljubav iz početka. Urla pesma, cijela zgrada, jer ja se rodila u toj zgradi, stanari me svi znaju, vide me da izlazim naravno na vestima da znaju da sam ja posle novine naše. Cijela zgrada, moja stariji ljudi ovako tapšu. Oni tapšu gore. Moj muž, pustimo ljubav iz početka, kao počnimo ljubav. Čitava jedna romantika sa mnom. Znači ja se šalim i kad je teško, ali stvarno je ovako bilo. Zaista. Eto ga. Stižem ja i jedno mjesec dana, to su samo slavlja. Gdje god dođemo u lokal neki u Beogradu, kao da je došla kraljica, mi smo lud narod, mi samo slavimo neke nenormalne likove. Znači nama je to sad hajdučki čin, ja pobegla iz zatvora. Ti koji me znaju, koji su čuli, samo čašćavaju gazde, ne dozvoljavaju da platim neko piće ako sam u nekom lokalu, ne do ti Bog. Znači ja sam neka ta Jovanka Orleanka tu i osjećam se moćno, premoćno. I postajem nelogično, da, postajem onda I koliko stanovati tu? Mjesec dana sam u Slavlju i mjesec dana me više ne zanima Slavlja. Krećem odmah da planiram posao. I smatram da se vratimo u Grčku, jer imam pripremljen posao, baš pripremljen i strašan posao. Šaljem svoje ljude da provere je li taj posao još... Posle 2 mjeseca. Posle 2 mjeseca šaljem svoje ljude. Od Beksota. Tako je. U septembru oni već kreću dvojica da provere da li je posao taj koji planiram da uradim u takvom stanju u kojem sam ja ga imam u mojoj glavi. To je neko... To je ta Zlatara koju radimo oružanu pljačku preko dana. Preko dana. Tako je. Oni se tu vraćaju i potvrđuju da je to baš tako kako sam ja videla. Neki ovo je kraj na razgovor. Možemo li da go objasnime procesot
подготовки, тренинзи и така натаму. Што правите, значи, после 2 месеци решавате да се вратите до Грција, целиот тој процес трае 2 месеци, плюс дополнителни 2 месеци. Што се прави во тие 2 месеци кога ви одлучувате дека ќе се вратите во Грција, одлучувате и влегувате, го крадите, грете тие деманти, злато и така натаму? Ja posle 2 meseca, nijednog trenutka kroz moju glavu nije prošlo da ću se ja povući iz kriminala. Ili, na primjer, pobegla sam iz zatvora, pa daj sad da živim mirno. Ne pada mi to na pamet. Taj koji ima snage da pobegne iz zatvora, taj nikad tako ne razmišlja. Sad sam se ja spasio, pobegao sam i živjet ću mirno i dobro. To mirni, normalni ljudi razmišljaju. Ludaci koji su sposobni da pobegnu iz zatvora, oni se sigurno neće smiriti. Nego će se osjećati još moćnije, tako i ja. Da. Znači, ne pada mi na pamet. Ako jedno ste pobegli, pobegnete i pobeći ću uvek. Razmišljam da sam tek sad kriminalac jači nego što sam i bila. I normalno idem dalje. Moja ekipa me čekala to par meseci. Istrošili novce. Čekamo sad svi da zauzmemo milione i da nastavimo dalje. Svako ima neki svoj san, neki glup san. Kupujemo 100 auto po redu, pravimo bazen ili neka glupost uvek je u pitanju, ali svi čekamo. Svi čekamo istu priču, njima sad treba novac, meni treba, normalno, gotovo, završeno, ovo je deo, više ne živimo u prošlosti. Bekstvo se desilo, mi smo ekipa, idemo, gotovo. Septembar, dvojica idu, proveravaju, to je okej, i ja krećem s tim jednim, sad ja krećem s njim. I onda priprema taj prvi put. 5 ljudi ste, tako? Da, ali samo nas dvoje, mesec dana, ceo septembar ja provodim, baveći se, iznajmljuju se 2 stana, ponovo Bugarka uleće na 2 stana. Povtorno Bugarka. Tako je, ponovo jedan je baš na jednom elitnom delu Kavuri, gde je baš skupo naselje i gde ne može da pomisle da bi došao neki kriminalac, ja sam tu smeštena. I jedan drugi je baš centar Omonija možda, gde su smešteni drugi, podeljeni smo. Imam 2 stana. I pripremam se mesec dana. Nikada ni jedan posao nisam toliko temeljno pripremala. Nikada. Stavljali smo, taj moj prijatelj ulazi u tu garažu, postavljao je kamerice, pratili smo tog zlatara. Garaža gde se Zlatar parkirao, bila je u nižem nivou, a Zlatara je bila u gornjem. Znači, pratili smo bukvalno 24 sata kretnje, znali smo ko radi. Ko su ti koji rade kod njega, gde on živi, ispratili smo njega. To su informacije koje nikad u životu nisam skupljala za neki posao. Htela sam da ne bude ni slučajno greške jer je moja situacija strašna. Nema, igram život smrt. Gde se nalazi ta radnja? Radnja se nalazi blizu, pa Argirupoli, ne krijem to, zato što Argirupoli je dobar deo grada. Ne, to je poznato, tu sam uhapšena, tu su svo zlato mi našli, tonu zlata našli u stanu, kukala sam na glas, nije mi dobro. Mi smo izveli to delo, znači nemamo vremena to prepričamo kako. Da. Повторно студент од Белград влегува, гледа каде или веќе... Не, веќе био, студент е био прве 2 години пред тога. Значи нема грешки. Значи нема грешка. Не постои. Друго, идемо на оружен плячку током дана, што значи да ćemo otvoriti i sef. On će otvoriti sef i uzet ćemo sve što je najbolje. Znači nakidate ne je vo vitrini, vo izlog, tuko je vo sef ostave. Jer ulazimo ujutru na otvaranje. On sada, pošto smo mi tu radnju, to mislim ne možemo stići, treba nam 10 ovakih podcastova da bi ja to sve ispričala. Tu istu radnju mi napadamo u jednom trenutku i zaglavio nam se auto. I na pancirni izlog, mi mu rušimo pancirni izlog i vitrine i ne možemo da dođemo do zlata. On sklanja to zlato i sad ta radnja samo može da se uradi preko dana pljačka. Jer noć se uplašio. Slomili smo mu izloga, nismo uzeli ništa. Znači, pred bekstvoto od zatvor, vije ili ekipata vaša? Moja ekipa i ja, da. 2011. pokušaj je to. Znači, prvo imate obit da vlezete sa automobil, da strušite vratata. I ja se osjećam jako depresivno. Uništila sam radnju, a nismo ništa uzeli. Oborili smo te vitrine i šta radi Zlatar? U tom izlogu, kad smo oborili vitrine i ne može da se uđe, ima samo izlog. Oni pokušavaju da pomere vitrine koje su masivne, ne mogu ništa da uradi, pitaju me, Olja, da uzmemo iz izloga nešto. Ma rekao, ne, to je meni bilo ispod časti, da diramo taj izlog. Pih, tamo treba cela radnja, treba nam pare ozbiljne, a ne izlog. Rekao, ostavljaj to, idemo, nije mi dobro. Da bi sve to kasnije, kad se desila oružna pljačka iste radnje, taj Zlatar ja saznala da je prijavio da je to nije bio pokušaj, nego da je bila pljačka i da mu je uzet ceo izlog i naplatio 150.000 evra. Znači gi zemal? Slagao. Da. Gi zemal parite. Tako da niko nije pošten na ovom svijetu. Vi sad koji ćete mi suditi i reći šta si ti nju doveo, ona je zla, ona je opasna, nema poštenih na ovom svijetu. Imate neko vaš kolega Rajko, isto Pink Panther. Da, čula sam, ali ne poznajem ga. Da, koji veli дека всушност Pink Panterите станале бидејќи овие што се газди на... Боим се да су поштенiji од овие газда. Значи, боим се да су поштенiji, а лајца да не судим. И добро, ајде се, значи да имаме до операцијата. Значи, вие сте петорица, така?
Tako je. Treba, znači, voružana grabež da se napravi. To je sad već oružana pljačka. Koja se otvara prodavnica. Čekamo prvo gazda prvi dolazi, već je ispraćeno i mi to znamo, da će on prvi doći i on dolazi pola sata pre svih svojih radnika. Takva mu je navika. Ulazi u garažu, iz garaže se liftom penje do svoje radnje iz koje ima dva ulaza, onaj napolj ulaz glavni gdje ulaze kupci i još jedan bočni koji on ima, na koji on ulazi. Čekaju ga u garaži, iza ćoška jednog gdje se on parkira, odmah prelazi iza ćoška i oni sa oružjem ga na njega, samo su uperili oružje u njega, to je dovoljno, to je strašan, ulazi u lift i on sluša sve komande. Jedan od njih govori, njih trojica su stvari, sad se sećam da su njih trojica sa njim. Jedan priča grčki jako dobro da bi mogao da s njim komunicira, da to bude kako treba. Dvojica imaju oružje i vode ga na taj nivo gore gdje je Zlatara. On pritiska i taj kod, moraš da bi se vrata otvorila taj, da bi on ušao, da ne bi bio alarm se uključio i ulazi se unutra. Tu sad je prazna radnja, ima malo u izlazima, ali ništa, to je bitno. Sad treba otvoriti sef. Tu sad malo on pokazuje neki otpor, počinje malo da laže, ali to smo pripremljeni da će da laže. Počinje da govori da je vezan za banku, postoji takvi sefovi koji se otvaraju na 40 minuta na sat, moraš da dojaviš i tako nešto, ali to se zna da je obmana, već smo to naučili, jel? Već smo i mi iskusni. Već smo i mi iskusni i onda mu se govori par stvari koje ga brinu kad čuje teh par stvari koje će čuti, to ga brine i on otvara sve. Mu se zakanuvate, vjerojatno, ne li? Pa kažu mu se par stvari koje smo mi ispratili. Kako ne li mu stavate glava od konj mu stavate? Ne, samo mu kažeš adresu gdje tačno živi i njegova deca i on i to je završeno. Znači tu kao veke ukršenje. Pa da, ne treba više uopšte, ne treba agresija, ne treba ti koji su agresivni, tu su plašljivi, ti nisu normalni, ti se plaše pa su agresivni. Ne treba ti agresija, treba si obavešteni da si smiren. Znači točno točkata da je pogodite. Tačno, mirno i mora da ti kontrolišeš to, nije potrebno urlikanje nikakvo i bez. Ti koji urliču, ti se plaše, to su ti agresivni, od straha agresivni. Ovdje su dovoljno par informacija, mu kažeš, on je svestan da je u neprilici. Olivera, znači, go otvara sefot. Gotovo, otvara sef. To traje par minuta, jer iz sefa uzeti to je jako prosto. Kad uzimaš po vitrinama, to zahteva fiokama, to je vreme, treba ti 2 minuta. Ako beš jedna u Amerika, tako. Ovo je kražba začas, ovako samo i završeno. Samo trpaj. Samo trpaj, bile 2 torbe prepune, one velike, ogromne, one krmače mi to zovemo. Znači 2 goleme torbi. 2 golemi torbi, napolju smo već parkirani, jako smo organizovani, da ne ulazimo u detalje, ali stražno treba vremena, imamo i kombi koji pokriva radnju, iako nije potrebno, ali za svaki slučaj ubacujemo to u kombi. Zašto vi treba, na primjer, kombe? Pa za svaki slučaj da se pokrije, znači, taj prednji deo radnje i ulazi sve. Aha, da ne se gleda. Da se od ulice ipak ne gleda, za svaku sigurnost. Znači tu kako parkirate? Jako sam pazila na sve detalje. Drugo, te torbe velike, jako je dobro u kombi. Drugo, ako policija dobije neku dojavu da se nešto desilo, jedini auto za kojim neće juriti je kombi. Zlatara čuj kombi. Biće neki auto brzi, a neki običan bezvezni kombi, starinski, onaj što prevozi nameštaj, to im ne pada na pamet. Znači, za dve situacije ili poradi dve pričine ko koriste kombi to, da skrije da del na vratata. A s druge strane, policija jedino što posle pljačke Zlatare neće tražiti. Razmislujete kako razmišlja policija? Pa da, normalno, razmišljaš kako oni. I so koliko koli go pravite? To su 5 luge, so 2 koli i 1 kombi. Tako je, ovi odlaze, polovina njih odlazi sa kradenim autom, jer tu imaju kamere i nije bitno što će zapisati, oni imaju i sve na licu. Vidite, pišete u knjigата дека mora najmnogo 12 sati pred kražbата да биде украден аутото, да не би автомобилот, значи да не влези во документација за да не може некој да го види. Да буде жив, још крадено е, али још не е пријавено. Још е жив тај ауто, кажеш, тоа е најсигурније. Значи такви два автомобили користите. Еден рентакар, еден таков автомобил. Онда те таблице кои су записане, чак и да е сад више небитно е, јер е крадено и оставиće се тај ауто и он ќе ga наći, биće vraćen. Тема nije auto, nikad se ne uzima auto tim ljudima nekim kojim se uzeo. Значи тука веќе не користите тоа на класична техника, кај што местите 2 или 3 автомобили па друг автомобил како катапултиран улетува. Тоа веќе не го користите сега. Значи пошто само сме имали за бекство. Само за бекство одлазе тим краденим и после километар јадан они прелазе у регуларна аута и завршено е, јер тоа више километар 2 gde sve to isprogramirano. Ostavljaju ta kradena auta i to više nije bitno. Umešali su se u grad koji ima 5 miliona stanovnika i završeno je. Druga dvojica idu u kombijem, dolaze tim kombijem, znači da istovare to izbace kod mene gde sam ja u tom kavuriju gde nema sumnje. Odvoze na 100. deo grada taj kombi i ostavljaju ga. Jedan ide regularnim autom, jedan kombijem.
kombi se ostavlja i vraća ovoga. I mi smo tu sa zlatom i bogati smo 2-3 dana. I Pola ekipe mi odlazi u Srbiju. Znači, veke se komodni. Da, gotovo, mi smo jako komodni, pa gotovo. Kad se tu nije desilo nešto taj dan, u sred dana se desila pljačka, niko se nije okrenuo. To je jutro, to je 9 ujutro, nije se niko pomerio. Gde može da bude problem? Pritom, pola moje ekipe odlazi i trebaju da mi se jave na granici kad budu izašli iz Grčke i javljaju sve ok, u Srbiji smo. Gde je tu problem? Pola ti ekipe izašlo. Znači, to se nikad nije desilo da možda imaš problem i meni se dešava i tu čudo. Kako? Znači, tuka pagete. Tuka pagete, ostanujete oko 6 ili 8 godine vo... Da, to je zatvor. gotovo, tu su sad pa jako ljuti, znači, hapse me... Kakove fakte? Kako pagete sušnost? To je sad ponovo još jedni sat vremena da bi objasnili, to moraju da pročitaju knjigu. Ajde, kad pročitaju knjigu, da mi to aj barem u 2 minute da objasnime. Teško mi je u 2 minute, ima čitav proces, zaista ne mogu da... Greška se desila kad smo parkirali auta, taj koji je parkirao kraden auta, moj, s kojim sam bila nas dvoje, u sred dana nije pazio, imao je rukavice jer je vozio kradene auto i parkirao ih je za pljačku koja će se desiti tek za 7 dana. On skida, izlazi iz tog auta i ne pazi na te rukavice, ne krije ih. To treba da staviš ruke u džepove da ti se ne vide. On onako jer je sred dana i ne plaši se, skida rukavice. Čovjek koji ima kafić, vlasnik kafića, ga gleda kako on u sred dana skida rukavice i to mu je čudno. I kreće za njim. I odlazi za njim špijun neki grčki, neverovatno. Ide za njim do auta, on sad obilazi 2-3 ćoška i seda u moj regularan, ne moj, ali ja iznajmljen auto regularan koji on iznajmio na falš papire na aerodromu. Seda i taj koji ga je pratio zapisuje tablice. I zove policiju i kaže, sumnjivo mu je, neko je imao ove rukavice, skinuo sred dana, seo u taj auto. Policija, kao što sam rekla, bezbrižna, ne vide nikakvu tu neku, nije im to ništa čudno, niko ne prijavljuje da je auto kraden, mrzi ih da izađu da traže auta. Daje tablice, vide da je to iznajmljen rent-a-car, čist, nema, niko se nikom ne duguje i policija se ne bavi tom temom uopšte. Dok se nije desila pljačka. Kada se desila pljačka 7 dana kasnije, neki najmanje glup policajac od svih njih otvara to i kaže čekaj, pre 7 dana tu je neko prijavio. I šta radi? Ajmo da vidimo gde je taj rent-a-car na aerodromu. Zovu rent-a-car, Grke. Je li to neko iznajmio? Jeste, hrvatski pasoš, to je isto sumnjivo. Da li je srpski, hrvatski, crnogorski, to su već rekli. Titovi pioniri, opasno. Zbog pljačka, Titovi pioniri, blisko. To je već opasnost jedna. Kažu kad dolazi da vrati auto, a ja odlučujem da ide i da vrati auto da bi kao čuvali taj rent-a-car. Poznat mi je i čuvamo ga za buduće. A mogla sam da kažem, ostavi auto bilo gde u gradu, da pozovem taj rent-a-car i da kažem ostavili smo auto, žurili smo, to je normalno. I da dođu da preuzmu. Ja smatram da smo toliko bezbedni da možemo i da vratimo auto. I vi odlučujete ja kažem, idi vrati auto, on odlazi, civilni policajac stoji i kreće da ga prati. I prati ga do moje kuće. I ulazi i pojma nemaju, mene nikad nisu videli. I hapse samo zato što su to neke sumnje. Hapse njega i još dvojicu koji izlazi iz našeg stana. Ja izlazim prvi put i vide neku ženu i nemaju pojma ništa o meni. Sedam u auto sa njim i idem na jednu stranu, ovo i druge dvojica na drugu stranu. Idemo Vuljar-Menisom jednim putem koji ima 3 trake. Hapse nas bez da su sigurni šta tu, ništa oni umagli su. Bez da stanu, dok vozite. Staju ispred, sa strane, bočno izlaze civilna policija i ja mislim da nas pljačkaju. Rekao, ovo neki narkomani pljačkaju nas. Rekao, dragi Bože, vidi ove budala nas da pljačkaju. I izlaze i dvojica, jedan na mene, jedan na njega, već su pištolji i već onaj neprijateljski tekst na grčkom, bla, 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 je ina ili nikija sinomija, nikseta, herija, nije mi dobro i ja ne mogu da verujem da je to policija. Ne mogu da se saberem da je policija, rekao ovo sanjam, nije moguće. I razmišljam gde je greška, ne mogu da ukapiram. Vode nas u policijsku stanicu i oni nemaju pojma. Znači, od ujutru do 10, do 6 uveče, uradili su otiske svima njima, oni su svi čisti, već sam rekla nisu zavedeni nikad bili. Neki opet najmanje glup mene vodi posle par sati kad su gotovo spremni da nas puste iz policijske stanice jer ne znaju ništa, vodi me da dam otiske. Dajem otiske i tu kreće pakao. I toga svaki ja. Tu kreće, Pink Pantherka, zovu Gadu, Gada je jedna najopasnija policija koja se bavi baš sa mnom i mojim slučajem, stiže Gada, stiže pakao, gde je stan, traže, samo mene vodaju, te moji muškarci ne diraju uopšte.
vraćaju me tamo, znači, gdje su nas policija pratila, stan, ruše sve, nalaze zlato, ja kukam za zlatom i to je to. I ostanuvate koliko godina? Još 5 godina posle toga. Ušte 5 godini. Tako je. Da bi sada bila ovdje s vama i što se slučava tije 5 godini, kako pagete, što pagete, svi drugi detalje, vi knjigite. I drugi i treći deo, to je sad trilogija, bit će i treći deo u knjižarama Toper, stiže i na makedonskom. Od 4. do 10. Od 4. do 10. maj. Tako je, 4. do 10. maj, ja imam svoj štand i gori moj štand, dođite, slikamo se, družimo se. Sve što vi interesira, povijek, evi ih knjigite. Tako je, eto ga. Hvala mnogo. Благодарим. Ovo беше емисијата во Центар, ovo беше интервјуто со Оливера Чирковиќ. Еве е книгата. Јас сум Пинк Пантер 1, 2 и 3. Како ведрана рудар, како одредена комбинација на Кристијан Голубовиќ, ние имаме дури снимено уште едно интервју со вистинскиот Пинк Пантер. Вистинскиот Пинк Пантер, па кого и целата таа групација го има добиено своето име, кој има живеено тука во Скопје, кој знаете ли како добро ги пее македонските песни. Тоа ќе емитуваме некаде за 2 или за 3 недели, тоа е некаде околу 2 часа снимен материјал, ексклузивно интервју. Сигурно ќе уживате во тоа интервју, како што уживавте и во ово интервју. Ново дружење четврток во 22 часот. Имаме две дилеми. Дали ќе одиме со Велја Абрамовиќ? Според мене Велја Абрамовиќ веројатно еден од тие најдобри аналитичари на оној сегмент кој што граничи помеѓу реални политички анализи и теории на заговор. Мислам дека не само во Србија, туку на Балканскиот полуостров му нема рамен на Велја Абрамовиќ и ќе има една реална политичка анализа на тоа што се случува во Република Македонија, бидејќи сите гледачи на емисијата во Центар им должам одредена политичка анализа за да знаете во кој правец ќе од политичките разврски во Република Македонија. Ново дружење четврток во 22 часот. До тогаш пријатно вечер Македонијо. Каде да си?